Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mana sapallachu kangi. Ñukanchikpish ñawpaka chawan yashkakuna, kariyaqkuna, chingarishkakuna, millay mapa munayllawan aychata kusichina yuyaylla watashkami kawsaq karkanchik. Shuktakuna shina kasha nishpa, uraman hanaqman phiñashka, kay shuk chayshuwanpish phiñanakushpa, imatapish millayllata rurashpami kawsarkanchik. Chashna kawsakuqpipish, ñukanchikta kishpichik Tayta Diosmari, tukuykunata achkata llakirka khuyarka. Chashna khuyashpaka, mana ñukanchik ima allikunata rurashkamantachu kishpichirka. Ashtawanpish ñukanchikta llakishkallamantamari kishpichirka. Dioska tukuy huchakunata mayllashpami, kutin wacharishkata rurarka. Paypa huchayllak espiritutapish kushpami, mushuk kawsayuqta rurarka. Shuk autota kikinpaq makikunallawan kikincha hatarichinata yuyay. Mana pudinkimanchu. Yuyankichu kikinka, shuk upa yuyay kashkata mayjan kikinta mañachun. Shuk autota kikinlla, kikinpaq makikunawan hatarichichun mañaqpika. Apostol Pabloka kayshinami yuyarka. Payka kishkarkami Creta llaqtapi kriqkunaman Tito capítulo 3pi. Chashna kawsakuqpipish, ñukanchikta kishpichik Tayta Diosmari tukuykunata achkata llakirka khuyarka. Chashna khuyashpaka, mana ñukanchik ima allikunata rurashkamantachu kishpichirka. Ashtawanpish ñukanchikta llakishkallamantamari kishpichirka. Dioska tukuy huchakunata mayllashpami, kutin wacharishkata rurarka. Paypa huchayllak espiritutapish kushpami, mushuk kawsayuqta rurarka. Apostol Pabloka kay tandanakushka kriqkunamanmi yuyachinata munarka chinallataq katiq kriqkunaman. Ima kay mundo kay pachapi kikin ñuka ruray tukushkaka, kishpirinata mana paqtay tukushkata mana apamuy tukushkata. Yuyari, kriqtukunaka, kikin ñuka imata rurashkamanta mana kishpirishkakuna kanchikchu. Kikinpaq ñukapaq ruraykunaka shuk lugarllamanmi apan, uku pachaman. Chashna kaqpipish, kayta yuyaypi charishun. Dioska achkata huyashpami kanta ñukata rurarka. Dioska achkata huyashpami paypaq shuklla churita kanmanta wañuchun kacharka. Kanta Dios huyashkamanta, chinallataq kanmanta Cristo Jesus sacrificio trashkata krishpami kikinka kishpirinki. Kay mundo kay pachapika achkakunami shuk panda upa yuyita charinchik. Krinaman michayanchik, shukshina imata rurashpa mana kashpaka, imakunata paqtashpaka, ñukanchikka Dios astawan huyashka kanakashkata krinchik yuyanchik, chinallataq ñukanchikka ispirita paqtashunmi yuyanchikmi. Kayka shuk upa yuyaymi kan. Imashinami ñukanchik kikin makillawan shuk hatun karota hatarichinata yuyashkashinami. Dioswan ñukanchik apanakuypika, imata mana rikunata charinchu, ñukanchik ima ruraykunaka. Ashtawanpish kayka hatun llakimanmi apanga. Kikin ñuka Diospaq makipi tukuyta sakishun, chaskishun, pay ñukanchikta huyashpalla llakishpalla, chinallataq paypaq huyillamanta, ñukanchik huchamanta, kishpiri tukushkata chaskishpa. Ñukanchikka imakunata mana anchuchi tukunchikchu ñukanchillamantataq, chinallataq ñukanchikllaka ima paqtaykunatapish mana paqtashunchu. Kikinpaq kawsaypi imata kikin mandanata yuyakunkichu, kutin chaytaka ministinkichu, Diospaq makipi churanata, pay tukuyta rikuchun. Kikinpaq ruraykunaka mana Diosman huchuyachingachu. Paywan apanakuymi paymanka huchuyachinga. Imauratik kikinka Dioswan shuk apanakuyta charinkapaq tiempota chikanchirkanki. Wakin horas kikinpaq kawsayta Jesusman kurkankichu, kallarirkankichu shuk apanakuyta paywan, mana chayta rurashka kashpaka, kunanllataqmi chaytaka ruraytukunki. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, Pagillata Guyashkamanta.